Ta'ala wa barakatuh. Dari mga kakasising kami hatiranan, alhamdulillah, yari na isap kita niyo hawakto na to ini, na in waktu pas maghrib. Hawakto ini insyaallah ta'ala, taon, lang ta, dimihil ka to patumtum hawakto ini, bukbang hon sing kami, insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan, mawak kita ni perbahagian pakanya sin palusupuan na to. Hari na magpalugay tukbal po siya kadong kanyo hawak to ini. In siya ini hambuk lang ta anak murid sin Abdiya Foundation. Na magpalugay tukbal po na siya kadong kanyo. Mayroon na rulay dahil kan Ustad Marid Rajani. Wal yatafadhal siyadatuhu mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Mga mumaas, mga katotay manghuran ko akam Islam, wasin sanglit iwan puji pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang untuhan at milik sin pitong lapis langit, iwan na sin lupa, iwan sin luon niya. Ang untuhan nagpapanjali sin bangsa, din iwan bang sumano siya na sarang patawron na to ipagsarang sukol kanya. Napos din ayat to, salam day sa bilang salawat panabi na to Muhammad, amun diaap sin siya nagpasampay sin kaptangan niya, iwan sin isala sin siya. Napos din ayat to, alhamdulillah, biyaon kami sabkitan yung katiran sin Allah subhanahu wa ta'ala maniyo waktu amun mausasin kita niyo amun manumtum kanya na dumi ni mawa kita maniyo pangajian mayroon na duwaing malingkan amun na yung pagyanon padlu yawmu Arafah wa ahkamu udhiyah. Mga bahasa amun na yung pagyanon kalabdian sin adlaw Arafah, iban na lang sin ka hukum-hukuman na pagsumbay. O kamo mga bariman, sabunal niya, dinaulong sin Allah subhanahu wa ta'ala sa umat ini. Pamanga sila, amun manusya, amun malamain pamaranan, iban sin mahupuin pangumulan, sabunal niya, hinang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala dinasarang kayo panamungan supaya amun lipaton kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala intutumbasan akata sigakahin ng nila amal ibadat. Sabunal niya mga tautay mahod ko akam Islam in adlaw Arafah yutang sa Allah Ta'ala di
in sa taud-taud amon kalagguan ang kanda amok din ang mga siyapahan sa Allah subhanahu wa ta'ala amon adlaw Arafa ini amon diak kita niyo mo paghinangon di matawd amal ibadat sa baba adlaw Arafa ang buhok sa din ng mga hikma amon ikatawang kato pagpapila kung na kayo ng amal ibadat adlaw Arafa doon din ang persabawan amon mahasil na to din na Allah subhanahu wa ta'ala amon pagyanon gafranid dunub amon ampunon niya ka tuwing kataan amal iba in kataan sinay ng dosa sin kita iban ang katun si Allah ta'ala in darajat sin kita iban palayoon niya kita din nasiksa sin napiyon alkad sin nalkadjahannam nakwas din doon sumud kita niyo patapik sin kita niyo amunalong niya amun in ibadat mayroon syara sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan adlaw Arafat sila dyan imuna-muna niya amunalong niya al-wuqufu bi Arafah al-wuqufu bi Arafah ini ang buksa ini di na mga syarat para mga sila maghahaji bitasin hadith وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فقلنا إن رسول صلى الله عليه وسلم نميت الحج عرفة hadith ini baitaan kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagtindog al-wuquf bi Arafah amon na mga sila maghaji dito Mount Arafah amon siya din ang mga syurut asupaya amon tay maun si Allah subhanahu wa ta'ala in paghaji sin sila na ini karwa amon na lang niya as-siyam amon na yung pagpuasa wa huwa yawmut tasi' min Dhul-Hijjah amon na lang niya in paghinang nato siya na ibadat amon pagpuasa ay kasiyam adlaw siyam adlaw sa Dhul-Hijjah fa inna sawma yawmi Arafah min al-ibadati allati tuhibbuha Allah sabunal niya in pagpuasa talong niya ay kasiyam adlaw Dhul-Hijjah amon adlaw Arafah ang buhok sa long niya dinaparsababan amon mahasil sin kita niyo inlasasin Allah subhanahu wa ta'ala nabi asin hadith din kan Abi Qatada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sabunal niya na may talong na in Rasul sallallahu alaihi wasallam siyamu yawmi Arafah tasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu na may talong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam siyamu yawmi Arafah na impagpuasa lang niya adlaw sin Arafah tasibu ala Allah iban si pagwatwat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala an yukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu amun ampunon kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in dusa mo nakauna iwan sin nasusungon nasunan niya mahasil mo din Allah ta'ala in kaampunan apabila amun hinang natin amal ibadat ini amun magpuasa kita ay kasiyam adlaw in Arafah na ini katu amun na lang ni pagyanon at dua amun na lang ni imangin dua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab impag dua abuk na yan din na mga sa afdal hinangon sin kita niyo adlaw sin Arafah sabab adlaw Arafah in kata sin amal ibadat sin kita niyo katawakan indo asin kita niyo tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala kanda baita hadith ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
khairud du'a du'a yaumi Arafah. Namaitain Rasul sallallahu alaihi wasallam dinasaraw waktu ang mangindua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na lang niya adlaw sin Arafah. Kanda mga tote mga agama Islam adlaw Arafah ini sugay na to amon patawron yung pagpangindua na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amon mga kita kanya kamaafan di patawron na to yung pagpangayo tabang kanya iban sin ulong. Na puasin doa amo na lang kaupat amo na lang zikrullah wat tana'u alayhi wastighfar at tahlil. Ini kaupat lang niya amo na lang niya manuntum kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. At niya adlaw Arafah sabay patawon natin pagtumtum kanya yung pagzikir iban si paganot tanaw alayhi iban si pagpuji pa Allah subhanahu wa ta'ala sabi duba niya iban sin istighfar amon mga kita kamaapan kanya kata sinayin ng sindusa sin kita iman bang man amon mahasil na to din kanya in rahma iban magfirah. Nabi sin hadith daw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith manan Tirmizi din ken Amr bin Shu'aib na may ta'law ni Rasul sallallahu alaihi wasallam khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli sa muna lang niya di na sa kabtangan sin ako iban sin mga kanabi-nabihan na kauna ay maksud di amon long na indua amon sarawayaw amon ni kabtang Arafah amon na lang nga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Na mga totay mga kaagama Islam suway ta amon patawron in dua ini adlaw Arafah sawab amo ini in kabayta hadith amon asaraw rayo amon dua kay kabtang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na kanda suway na to ini amon patawron in pagzikir dua ini adlaw sin Arafah yan. Na ini kalima niya amo na lang na in pagyanon at takbir in takbir lang niya wa yabda'u min salatil fajr yawm al-arafah yung pagtagna lang na sin pagtakbir doon naman lang niya asum waktu amon simud na lang na in waktu fajar at niya bang miabot na in waktu fajar tumag na in pagtakbir sin kita iban matalos lang niya in pagtakbir ayamin tashrik atu adlaw lang niya puasin atu adlaw lang niya puas lang niya sin adlaw sin Eid iban din lang niya ang mga lapal amon suway makaptang sin manos ya amon na pagtakbir amon na lang niya in Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Nahatin niya amoy nilong na inkabtangan amon suway lapal nato doon naman napanagnaan sin amon minaats ang pagusin sa tul fajr sabi na long niya in last long niya amon tuad daw na po sin na hindi man nakabtang sinako amo na tulong niya hindi maibadat amo long niya amo naron siya sin Allah subhanahu wa ta'ala wat malingkan adlaw Arafah siya muna niya al-wuqufu bi Arafah amo na lang niya in para maghaji surut shart din kanila amon suway tud sila makatindog dito adlaw sin Arafah dito ha mat Arafah ini karwa amo na lang magpuasa kita ay kasiyam adlaw in Arafah lang niya ini katu amon ad-du'a so ipatawron talong na ipagdua ata adlaw Arafah in ikaupat amon na lang na in patawron ta subay lang niya in pagzikir imong pagpuji pa Allah subhanahu wa ta'ala tabi luwa na in mga kaampunan kaniya in last amon na lang na in pagtakbir pa Allah subhanahu pagtakbir
puas naman atagnaan naman sin sambayang fajar long niya sa misin katuad daw long niya sin ayamin tashrik. So amon ito in lima amon din ang mga ibadat amon hukom amon lima ibadat long niya meron siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bat malingkan adlaw radya sin Arafah. Napos din na ito, mato kita pa next amon topic sin kita amon yung pag-ano niya kamu udhi. Amon lang niya din na hukuman long niya din pagsumbay long niya. Mga totoy mangud po awam Islam. Inna min al-amal alladhi fi hadhihi al-ashr dhabh al-udhiyah. Sabon na long niya din na mga long niya amal ibadat ang mahinang sing kita long niya daw long niya sin aid long niya sabon na long niya yung pagsumbay at tungod sin pagsumbay o mashru'un bil muslimil mustati' di qawli ta'ala. Sabon na long niya yung pagsumbay hadarat ng Allah subhanahu wa ta'ala insayni amun yukum sa ladya mga sila amun makakaus amun takaalta amun makawi sin susumbayon di qawlihi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Ayat ini baitaan kita niyo sin papagsambayan kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin ikhlas harap kanya pag-ipon iwan yung pag-anon manhar anunjo kisini at tungod sin pagsumbay makaw na sin Allah subhanahu wa ta'ala tunggal niya. Iwan din ang mga dalil long niya sin pagsumbay long niya hadrat sin Allah ta'ala na sinhinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na in Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya magsumbay siya binatang daw lang na sin aid awayron do kay maksud wat malingkan on may nang palsababan amon ni kasuok niya pa Allah subhanahu wa ta'ala amon ni kahasil niya sin lasa iban ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala na atungod sin pagsumbay aun long niya dua syarat long niya atau kan syurut amun para binatang amun sumbayong sin kita muna niya an takuna minal ibil qad akmala kamsa sinin di na mga first long niya amun short long niya kalagyan subay long niya in susumbayon galong niya sin ibil unta tapos in pangumulan niya pwede na maba di na 5 tahon di na 5 years atawakan long niya awil bakara kad akmala sanatain atawakan long niya amun sapi long niya amun imumul na siya 2 tahon awil ghanam kad akmala sana atawakan long niya kambing amun imumul na siya long niyang katahon nahati niya tungod sa pagsumbay amuran tuwi ni in din na mga among pagpian sin kita amon diyon ba apawela kita mawaya pagsumbay adlaw sin aid doon naka in unta atawakan sapi atawakan kanam basta in kalakihan amon simud siya amon na requirements sin kita niyo na biasinaka na unta amon 5 tahon sapi daw niya 2 tahon atawakan kambing ng katahon tapos dinayat to inikarwa syarat surut lang niya wa antakuna saliman wa antakuna salima minal uyub suway lang niya inbiwon sin kita amon usalo na pagsumbay yon binatang suway sa niya malo di na
Ako lang nabiyaan. Uyog. In sapi yaw na to kambing kondisyon yung naroon ko lang niya wayron sala niya iwan subay ron sa sakit lang niya umuyat din ang mga surut amo na pagbisin amon susumbayon adlaw sin aid iban lang na di na wakto amon tumag na impag iwan in di na mga wakto amon tumag na impagsumbay doon na lang niya din ba'di salatil Eid. Pag-ubos naman sin sambayang Eid, manjay na tumag na in pagsumbay. Iban amuyat to in sa afdal wakto. Apabila uminang kita sin bang kakausan da amuyat in sa afdal wakto magsumbay. Akamas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iban lang niya ويستمر وقتها إلى غروب آخر الأيام. Iwan manoy ito ilang niya pagsumbay. Sambil lang niya amon pa last day lang niya. Last day lang niya ba. Sinta strict amon lang niya 2 adlaw. Ika 2 adlaw. At niya din naman na puwas sambayang sin Eid, manjay na ko magsumbay. Samisin palas samisin ika 2 adlaw puwas sin Eid. Pagpuasat to, nawadi naman jari. Iwan lang niya. Pagmarayaw at tao magsusumbay. Amun bariun na lang niya insumbay na yaon atong kabarian. Muna na lang niya. 1/3 para pamilya sin siya. Dinikarwa. Watulutu yud'imu fuqara il-jiran fuqara jiran ni karabagian amun ipagpakaon niya din amun idihil na ipagpakaon ang mga daigbay niya amun miskin amun mayroong gaus iwan in last bagian amun along niya inidihil mo ang mga sila amun mga ngayo. Nahiwan diya ngayon tuod mga sila amon uminang simpag sumbay ini amon apabila lang nagsimud na inang puadlaw lang niya sindilhidya na suway tuod sila amon di pumawa doon tawakan suway nila tuod di guntingan imbuksin sila tawakan kukusin sila. At ini asway na mapuas in pagsumbay ang pa sila jari umutod sin buhok sin sila at tawakan magtuptop sin kuko nila. Na amuyat to in din ha mga pangadjian maka na to adum ini bangman amun pipagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala inman yu ti wakto na usasin kita niyo pagtumtum kaniya na iban bangaon ka doon ka sin kamo amun kaptangan ko amun naron imamo nahambok na yato di na pangitaan sin kalam masin pagpangadji sin apo na yun yato mga ikupangayon kani kamaapan iban bangaon di yung sin kamo amun imamo miyakad siya asunat yun na Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala na bangman na to kawaon niya to yun bangman magbarakat ka to in magbarakat sin ka to sin Allah ta'ala iman niya ito wakto na usan kita niya dumini napatubtubon ko na jari aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.